Ako studirate ili ste prije studirali, sigurno se sjećate dosadnih obaveznih predavanja. Sad, pitanje je da li ima smisla da su uopće predavanja obavezna i koji je općenito smisao odlaska na predavanje. Nedavno sam naletio na jedan članak o jednim studentima i njihovom projektu i ful mi je zapela za oko jedna njihova izjava vezana za predavanje. A ona glasi: bezuspješno smo više puta apelirali na upravu faksa i profesore da prisutnost na predavanjima ukinu kao uvjet za potpis, jer zombiranje i spavanje u dvorani ne znači ništa. Ako student zna gradivo i može položiti ispit, zar je bitno je li to naučio na predavanju, samostalno u knjižnici ili online slušajući predavanja s MIT-a. Ja se u potpunosti slažem sa ovom izjavom, jer fakat nema smisla. Sjećam se kolege na faksu kod profesora Mangera, mislim da su bile mreže računala, a vjerojatno vrijedi i za ostala njegova predavanja, koliko se sjećam, gdje smo doslovno došli na prvi sat, potpisali se, čekali da završi prvi sat i otišli. Naravno, predavanja su bila 3 sata u komadu. Znači, došli smo na sat, samo se potpisat i otišli. A zašto smo to radili? Zato frajer doslovno dođe na sat, svoju skriptu stavi na projektor, predaje to, predaje, čita i piše to na ploču. Znači, zašto bi ja trošio vrijeme da budem na predavanju gdje mi frajer čita svoju skriptu koju ja mogu skinuti i čitati i stavi to na projektor i još piše to na ploču. Znači, koja je tu dodatna vrijednost? Znači, predavanja su mu bila uber dosadna, doslovno čita tu skriptu i sad zašto bi bili obavezni ići na takve predavanja i doslovno zuja cijelo vrijeme. Mislim, koja je to fora? Ako se neki kolegi polaže preko ispita, ne znam, kolokvija, zadaća i sličnih stvari, naravno, te stvari trebaju biti obavezne. A da li će student ići na predavanja i slušati, to je po meni nebitno. Nebitno je kako se taj čovjek pripremi za ispit, naravno, ako sve nauči, super. Ako profesori žele da im studenti dolaze na predavanja, pa mislim, neka predavanja naprave korisnima, ne treba tu puno mudrosti. A ne da bude doslovno čitanje skripti i ništa specijalno. Ako se osoba može spremiti za ispit bez predavanja, super, mislim, zašto nekoga sili da dolazi na predavanja ako nema nikakve koristi od toga, jednostavno zuji i to je to. Nema smisla da se nekog ograničava, mislim, da ne može raditi neke druge stvari uz faks, da mora doći tamo na predavanje, sjeti i zujet. Ako ne treba, ne treba. A i kad pogledate činjenicu da naši fakulteti i profesori ne snimaju predavanje, ne objavljaju ih online, a na primjer najbolja sveučilišta na svijetu tipa Stanford, Harvard to rade, to isto dosta toga govori. Jer naravno, kad bi se ta predavanja snimala i stavila online, ljudi bi vidjeli koliko su im dosadna i beskorisna i jednostavno to im se ne sviđa. Ja se nadam da će se u skorijoj budućnosti naše školstvo popraviti, a posebno i to visoko školstvo, jer bilo bi dobro da sve te akademske uhljebljene ljenčine otiđu i da daju mjesto novim ljudima koji su spremni raditi promjene, koji su svjesni da je bitno da je i studentima dobro i profesorima i bit će nam svima jednostavno bolje ako se rade stvari da bude svima dobro, a ne samo njima da rade svoje stvari kako oni misle da treba. Jer realno svi ti faktori utječu na konačan rezultat, pa tako i obavezna predavanja koja će nekog isfrustrirati, možda odustati od faksa i slične stvari. Jednostavno zašto bi to radili ako fakat nema smisla? Ja vjerujem da i dalje profesor Mange radi iste stvari, popisuje ekipu, a ekipa mu odlazi s predavanja, ne daje nikakvu dodatnu vrijednost na predavanjima, tako da mislim, nažalost je to tako, ali nadam se da će se promijeniti. Profesor Manger i njemu slični ne zaslužuju to mi daje, nego oni zaslužuju facepalm do neba. Slobodno napišite svoje komentare na ovu temu, jer vjerujem da imate vi nekakva takva iskustva na faksu ili bilo gdje drugdje. Slobodno stisnite neki like, share i subscribe i vidimo se i uživajte.